ino tai do to na ta shoke pamong sili ke tigai chukli wi kum hili mi ke chi na awe shin lui han ning rok lu kalana na khong nai no li khayor ni la khalo ni la akha aina akha khalan khlang ot na sa tai na rim thalak haya singkum hang thru ka ka shunga ngaram phungwe diamond chukli ni re hilira sung haya psychorally yu shong ring pha chalang ni le ring thaye az kon chin ching an hon ka sa singkum han thru ka wan ni re hili hi yang ti shot lakha ot ka sang sara khai ne kai khanal la nai ni ti shot lan nai na no ti shot khare tin yang ton shogan ti shot lakha kala yang ton shop lanan no ti shot khare tin se ha sa kai nang chonda kala ma shot ni da hon khara za a ti ni shot sam phang sa ka chung khan ni she aring thor to nga tam ni than ra sang ga haya STM the Executive Secretary Reverend Dr. Daniel Kashung kala chilang ni da ring a nai we Yokohama thing kala rasang khayo la thing kala invites thing kala as issue krasiton declaring li rasang khaya shikasang psychorally rawi sokni tashung ni reno ngatrowi chata ka chi kyang nei kha ina ka sen chi theke achu in the tini Reverend Dr. Daniel Kashung Executive Secretary STMDA moderator Singrejan Jajo kala hormon la sing shop in an samira Christ Sick Homan Baptist Church Hino Praise Hokopo in Musot Kamila 419 Invocation Prayer Reverend Ngamne Zini Pastor Mapau Singtum Baptist Church Yuchichang station number Kanila Line kala chui station number Wichichang Chili presentation here Chutli Committee in the Kiraura presentation Chili Lalita Lak Nalishitra chui Chichang list souvenir list excellent scenic pastor Lisham Lokta the church and Kramira as we title Tami Reverend Kimli Shang scenic pastor Lahopa the church Baukapa as on the Pine Pipong Christian Tojan we Prohona Volunteers Chairman Chukli Committee Kramira closing hymn 564 benediction prayer Reverend ST Mahapomta Church Chatomta Church da aring a tow chata ka chi his ne kai na ki chai nei jan ari tum sai corner 419 hi asawai kwarsik pam ka homam ta church na than la kai tum sai corner sot ni gun se khaya ka shan na ning ka se Reaching behind us.
ซิงเรนะครับเมาเสsaya sasi thot na ngachei lala makh ngachei agasa khawa bari pra ngarumpung Baptist Church Rivrana Zingum Hiran ka Thanra Mikai Naura Mikai Wang Ach Zingum Hangtukagu Sungwi Diamond Jubilee Nitrehi Mayon Dale Ningasila Masotla Nali Midaleko Varivra Tangkul Imayur Rirawi Pok Matara Sungoda Church ka Chungka Sitka Sanga ka Chungka Kala Pok Mata Samga Bangay Mangay na Idumli Mik Rak Sakta Tem Kangasak Kala Rirawi Wang Mika Chungka Kazikat Mirin Pau Kamata Hagasok Otram Kagatu Samagda Ning Siye Rirana Sami Kahai Malay Gapay Maning Mane Achu Itum Khalat Tamang Maning La Idum Way Kong Nai Now Kala Miyur Kangatay Lila Idum Tangkul Miyuri Mangay Na So Kami Ji Idum Washung Saktaleye Matay Medashin Melo Juelung Li Ngarumpung Baptist Church Pung Pa Mi Kahaya Awo Ayibing Atomwe Mirenu Bangding Siye Arila Atomwe Naura Araza Maya Lakpe Na Ribrali Roho Odam Nutuda Oktwila Bruno Ajuzimikso Ribral Diamond Jubilee Hui Wang Idum Kong Nai Now Bing Church Bing Karamilo Daitum Li Holaga Idum la rang rum dalay masod la ningasi la nalimi kawai dana ring a tor sagi giji rang ram ye hina na theye khamatui ni la gasani la ribra nawi man ga sagatui nawi rawling khai khangai na sin milaka ithum ribra mangale ribra na ga tha dai thum li okthing sangai kle kada dang na ram ya har kle Gaji hi ito may kachibuli roho wi mangla jana matui milo na wi rawli khulai sada atam wi vibrana sinda khlei ne chaina razam da khlei tum gatong ada so khami hi samang rum ge kalai thum wi mirinli rivrali phaning da ningasi rivra miching rukho khorum jing rukho jana anchu hi tha ni trei hui mangai na ngarum phung Baptist Church la Ribra Mangaga Kuya, Pau Kamatali Lungsan Kamaya Church and the Sang Milo, Mepuga Chivililla and the So Milo, Kalaring a Torwi Sagiji, Ribra Hogapoka Gobinanda, no we Mintek Matei Kobai, Kalan no we got Panina Wai Milo, Hogapoka Gobina Dang the Kig in a sacred Malayla, Jingri in the Ribra of Sangsap Kobai, Sai Korhivang Idumling a Dankambia. Ra Jesus Christo in Mingli Siaga Sane Lumushan Midaga Quimilo. Amen. Ning share Reverend Ngamle Zinik, Hogopoka Siha Sani Kajiva. Are the run Zatak like Sase, Hilihi, are the station number Nakai Sase, Kresada, New Life Boarding Winning Nase, Kakanya Sada. Helena Zinik at he Krukani Huena Maronda, Rasa Mirino, Cresada News Live Boarding, second Helena Zinik.
Helena Jimmy Gui Group Chinala Atom Muquilla Asami Pesaulo Kala Hiwiti Jang Li presentation Chukali Communication Atom Rakunirino Ashui Lahi Sacha Mailaka. Machim Tamada Marik Pagi Sirs Kanigatum, how does it been take by Ningdale? Sirs, you in a mission with Akaya Gusada, Ayali Passer Satan the Clay, you buried in a Pangalik Sad. Retired Samamanda, Array Sirs Kanidi, Passer Satan the Clay, Kanile Tele, Remaida, Reverend Matot me Zimik. When the coming Gamikilla, Aling you're the Rasong and Camilo, Aling you're the Awitikan Women's Society, Civil Society, Civil Society, Tom Kaminga Mikilla Tang, Kulen Baptist Church, the pastors, other Kalene,
anang yura da kle tong pharing phai khan ai de ka khani ale mat Absalom Jimik ahena le Samlok Baptist Church SDNBA di pastor sa da kle ne ni shie ajue history lilis la ana souvenir la na lilis sare atangwe aya reverend mathod mi Jimik ka atang aya plek ti hoisne no an sagi sine anja Absalom hunang ning ka mi lak le pa mai da li Samlok pastor che gala anang yura da kle ya tikan ping women society youth society hunang ning ka lak ni ring phai cho sami sere akhana ile sia sa sang ni laka suhom itakleya you local church pastor reverend Stanhope Jaina khan honang ninga mila hongban Baptist Church ui local church yo honang ninga milo per member bing la hilipam sir le khat thala ninga milo hongban wen khra ga pong khang ninga milo women youth society aire ni shi aire ong kom ye nang soda simeita samda kwiga khai aya Marakasang Ari elak hai Jubili hui Kasip irada rang rum kai aya makara pastor jong Lemeya kwe di meita aya marakasang bikang ningka kila aya marang rum kra lemeya kwe pastors handa kang ningka mi thadang ning salo jena ri ha sub center we Riha subcenter aya marak merumping riha ani nani la khang ning bisa lang lo jaina are Sadar Baptist Ocean we pastor ping aya marak merumping jong reverend gamle la sang hol baida jaina reverend ring myolong si na khang ning ka mi lo na hun ning sa lo pastor ping aya marak makhara ping si panglan na abu mi ngai da khalisa ne subili committee Kira misal lo pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Taruksan kita le apam dile thate panglan sam ya haru no aya ngchin panglan naw se masam phang pastor ping sang tele pla khang ning ka mi lo teu lak khai panglan hi khania sada are iwi local church hi mathai madale re ayala Tatesan de lere usine makhang ne Reverend Samuel Jimik he local church pastor ne kala iwe kasangkhat ni local church no Hongman Baptist Church SPA we ne ini pray kharnikala ishim khurna ngarumpung Baptist Church li yaw khom asa khra he 2011 we 17 January li hele install samil ka Azura shunda church na tala na siasa milaka osakunda arui anatang da pastor sarada ne ni she rally rumpung Baptist Church na sa again siasa la osakunda le pastor akane then you local church hoki Hongban Baptist Church ni Quer City Khoi the local church sa ngai da Jubilee committee na program ka sem atam li Quer City Khoi pai da ka hangai na tan thu to ben at mi ka shap ena tang ta tum da ra la ka ro Quer City pam thale ke ka mi pai la ma lem ne ka
choir director na pom hiwa ran la ka Elvin Lop na ak mang ba si phun ngai da le choir director ang lan nau hia tam teu kha kha sang ho le pai che na aya na sin makhrabi church we na tikan women society with chairperson secretary kala youth society songwen la sithata kala invite ka tonga yola masang la ayar wen etun invite sa la rasang ka hai invite ming chi punna khangning ka mi lo so atam chang la etun banglan no te te no ang ya khmi tha de mi ngai gi chat ne sang ho lo so ho ning ka mi sol lo so aya mara ga sang a ping tikan la invite la kari ga sing a ping la ga tong ka yola ma khaning yola ba ngai hangan athum le sina cha sa mi re da ngshit ka he le ho da athum rai sal ning ka mi lo invite this ke si ka tong ka ning ka mi apuer bing la gan da athum le tha de mi ho choir member ka tong choir member ka tong li ni hau ni jin ase ma pai la lim phal ta lo lui ki ne tha de mi lo choir ping chima pai rang ai te choir ma sam phang rang ning kam so a thang ma ning gang ai sam phang hai mang ning pai yao pai me pai ni chi choir chi ngarin pai me ma khang ren le tale kha jo khang ning ka mi lo mi se kui se kamaning sa la la mi ngai lai na khami pang lan no chi kui kai sa se ma sam bang la la sam phang bi kai sa de ara ishui ma tai la ka hai pang lan sa ngai kha le tale sia former pastors bi church ni ko hom masala ka sar ta ta se ha sa da yao hom ka sa ping chung khame na mawon sa thu he ri atwe na ra bing sim khur bing li invite sa ka hai ne athum ra ta le ra sar ta le ka si shit ka sang le si pang ai na ara former pastors bing he ab fu le ithum na panglan sangai ta leไม่ครับไอ้ตัวไม่พันธุ์ข้าสั่งตะขมยอนเป็นลิคริติงสุนุขังได้โปรแกรมนี่ละจงก็สั่งตั้งเอาไว้ข้าจู่สั่งไปศิลาใครโปรแกรมสาวเด้อโปรแกรมนี่ละมาขังรินละสั่งแต่เล่ๆข้าได้ละอินมาทั้งสั่งตัวโอ้เห็นปิงหินน่ะก็โหมาซาซาเลเต้อาบาบุนน่ะพาสเตอร์ซาซาเลเต้อาบกะเฮรน่ะพาสเตอร์ซาซาเลเต้กันสิอาจักจิสิเทกไปงรุ่มพุ่งแบปติสต์ชูบิลีคอมมิตี้น่ะเชอร์ชน่ะathum bengli ningashi asak sada ito mas tengay dale former pastor bing ara foremost pastor hirira sangla 1964 way 1st March Sunday jele yaw hombam le pulpit ni nganing sangam 1st pastor hi sangam singshap awi amasa mawon sa twere preul mawon sa twere ashishim khur daw ngaraping na le kha na akhan sokhe miron
जो former pastor बिंग में से संगम सिंह Sebagai lalu. Thằng Lý Stonson Jimmick ZK Stonson Jimmick na chui Za Stonson chui sim kura kana pam hua kamilo si mathang le atam machang khamai ZK Sapli Za Stonson Jimmick ka chui siwe Madam ne Aryan dang ta Kita tu okey ngasak ta siasa mising tak lepas search na asak cite kengai ni. Jadi na Sapli simi kecui siwe, ini akan sok miklah. Sorada kali na unza Sapli si na umayar. Matangli itu me si Hungyo, na ke Lungrei. Si Hungyo we na umayar sorada le. Matangli Za Lungrei Pastor Lungrei ka Jingmei rasa la shim kurmiya kana Za Lungrei ka Jingmei we pare bane Cui tili Reverend Mathot mi Jimmick Cui. Reverend Mathot mi Jimmick Cui si. Tangli Reverend Philip Rivano. Silap kahaya to may referend. Asa Philip brave Madam Arui Rasun the search bang siasa missing the player may mark ne next year. Azalo yao sang tele kada laya alia jili panglan sahoda are mami mere azalo yao yaina referent mai sui asai ya awe mi lak haya mara hla song mara masit sang na made search na ali wa sung khabai itum na sipun mi haure hida da sada Sak mai kasi taste la kaya atam mai nang soda he panglan yu song ai na basagi si he le asam haure malaya ka basam ka phang miran di ma mi matale ka tha ta hang ron se service along le tha report na lo supili committee sin ma soi lang mare na ta te ma la mi khai basare then isi supili planning committee na atam honna no sun sang ge ta Iwi kia sing ilak haya kala lesi lak haya pastor
kala ojani anili church na kala ju diamond jubilee na ningi shino tyoga balance hangai ne kanna na thada kuyolo e makang ning lu ge ja ka thada in khul ga a in mi la ge in khul ru la jo da e ngning da khle ne ja ne chu kya shi khing ya kala le shila khaya ishu pastor reverend samuel timina kunna ga viva ka shog ni mi lo ha ma ojani la ka apam songkha kamilo rado vai pila ka YouTube live si hoda de se ni pre ni ya ni share ke pita saamne hello mutam Presentation hour hinakang chang saira. Our nextly special number Legishia Yorla Group we nang nangrumsa. Ishiwi your life in we like ya shama choreography nang so da sar ko aya chang mi ya khala ka mi bang kun mang tam chi ne ka chung sa wa khmor ma ka lak la khang bam yi shi ne ka shi ma sa mi lo ara sa ko ko shi Lonely
เฮียก็สาธิตรำพันยิงสาวมันไอ้จังดมก็คุยในจิตเลยก็รอชัดมาทลาไกน่ะมาทัศเสไกน่ะร้านมันสวดจิตกันเลยก็ขลังเลยลาไกน่ะสามีใครฟังจุงกันเชียยอลาติงนั่นละอีทุนละร้านมันสดนี่เรื่องดัดนะอาทุนอุกลุงนี่ยังตรงจริงเด้อสามีใครฟังร้านมันสดนี่เรื่องเนาะอะไรไว้ทุนนะมาทำวิโปรแกรมสิงการรีเควสเอาเซ่ souvenir releasing pastor lisham lok pastor lisham lok epsilon zinik na apam chongra laka souvenir ji release sam yorno Hello. Itum Gatonga. Rally Seasas. Itum Li Zingum Hiranka. Leishi Lumlak Aina. Nganaura Migaya. Totjanui Broho. Jishu Christa. Nali Ningashila. Masotla. Midalay. Aj Marumpung Baptist Church na 1964 wena. Aj itum 2024 Singum Rashunda Ribra Leishi Lak Ainanana Homrami Atam Jitranwi Apam Hili Tanra de Itumli Rang yurmi gahai, kalitum ni ratan mi gahai. Awo ngara, ayi ngara, avung ngara, avavung ngara. Kachung ka mawan satu hai re. Atum li le pani ungda, roho ningashi kayala mi delay. Ka ribra nawi ngaran ngaye wi lungli. Kashokser ngasahogada. Pha khamai apung sai ko rinana khangrane de khuida chuiwang la ring phai ach hiya kha ring pha da jingum hang tharuk ka ga shungwi ni drei ring phalak aina maholak aina khamion samphang dele ngarum phum baptist church wi yaw ka homana thanda awi serving Kala Jubilee we committee ping Langway da Richum now sai ko ngarum laka Ring Pamatai kahaya Mirinli akashimang sam kapanga Zingum hang teruk kashungai re kachiwi Matured sa kahaya Vari shirinwi Hikata tochanli Mamalai pai lak kikaji Remark sa kahaya semikshoi Prohonana Mayon Queen Sakaire, Kia Kering the Pakale, Rivahi Mikumona Kangaran Maning Mane, Rohanan and Ran Midam Shuman Suddenly, Churibang, Nali Ningashila Masota, Michingre, Hitada Sada, Aju, Crystallizanda, Narumpum Kaho, Ram Malahili, Rasomda, Singum Hang Taruk, Manaurami Kahai, the Kalasomi da. Itumli Tanrami Gai, Saiko Rihi Paninquilaka, Ara 60 Kashungahaya, Varishimi Rinhi, Mapungpa Gaya Varishimi Rineda, Pasarin Lila, Mangrarin Lila, Kaninili, Rohanali, Nanaime, Navap Maida, Gagashunga Varishiwi, Mirinja Oktushap Kavai, Mi Purgachivu with Tungli, Somilo, Shimkur Kachivalila. Somilo Braho. Higata Nidre Mayon Kuyena. Pasadin Lila, Mangraling Lila. Pekar Tsui made the Karpida. Mapungapa Vareshi Shimkur Abava. Mipa Abava Nasada. Legashi Kokagasa. Chingri Kahai. Akaina Kang John Mi Kang Rockwe. Kaka Shunga Vareshi with Mirinji. Oktui Shop Kavai.
shimkur kachibali mipu kachibali somilo de hibang sihasa de podale hita de sada praho zingum hiran ka ribanana kristanana nganaurami homrami kahaiwi thotchan diamond jubilee wi souvenir hi praho ari atamili itum release sagidale ribra narau ilila nana shichin milo na winning gachang na wika paning wilungli souvenir hi release sada hi paga kui kachibali so kami kala chingri kahing sarano kala shimkur kachibu kala member sai kodalila so kami chingri kahai sarano da itum ka tongana kui mashinzang da leila ka Praho Jishu Krista wi ming sing da avali sehagasane. Amen. Ina hitada pasok delay. Makeup da Marumpung Baptist Church wi 68 Kagashung Diamond Jubilee wi souvenir hi Absalom Zimik Pastor Lishamlo Baptist Church ina Vribra Abava Vribra Anaumiyara Kalab Vribra Mangla Katarawi Ming Singda release Sakamini Ribo Masanchura ina Page Church logo Zangdale Narumpung Baptist Church, STNB, Diamond Jubilee, February 29th to 1st March 2024. Diamond Jubilee, 60 years. Kristana Tochanwi Prohone. Souvenir hi, Ina. Kare first copy hi itumbi kayashi kingiya local hiwi yao kohoma wi pangli jishindal In share souvenir disani gaya Pastor Lisham Lok Athlon Sinikli. Aritum the choreography akayin kwaisa say ring ya ten and party wena choreography akayin kwaisa say janishina atam the sangla atam kuila atam shongra laka nishi ujira sam yorino. Kala hiwi ni matang jangli Bible tamni Katarati tamni Reverend Timothy Shang Zenik Pastor Lahore Baptist Church Anarala ka awi Katarati jira tamni rino.
bao gặp ha khi đó mi cái gì awi cái thở tụi băm Matthew akum tra da cái thùng mui tụi za thùng ra da trục ấy na hộp hộp lắc hăng mấy da cái thùng Matthew chapter 13 verse 36 to 43 Jishuna yari chili nota hai laga shimlung li gazang aina awi sa khanga thiping na aling hane luili kapo raman pingwi chancham ka khlachi ithumli hang jithelu Jishuna ngahan kai atha khamatha khayawachi miwi naw meyarana luiji ogathui hina kala atha makhamatha chi chipiwi naw ngarana Raman Kayawa Yang Shiji Chipi Jina Maha Atamji Ogatwi Kangachang Atamjina Gala Kahat Pingji Kazing Rao Pingna Raman Ping Kazip Kwilaka Maili Tota Kahaitada Tot Akatang Lila Jita Babamder Miping Li More Kalamakapa Makaya Sakanga Saka Atumli Ungramwi Ayarli Kazip kui kawai miwi nau mayerana awi kazing rauping shivatder Gala atumli may fulungli horsang howder Jili atum kachapla chapder Gala ahala tarirer Jiwi tili kamashung kangarong pingna Atumwi awawi ungramli zimik tada hoder Sha kawai kanakaka ajina sha kwirano Amen Ning share ka charity tami gaya Reverend Temri Shang Zinik Pastor Lago the teachers. Arriva station number here Homan the teachers when among narang ka shoka sang naman sa amin say yari ka sang ka pa may da choday ra ka shida yari ngin ka say. Tukuk ngay din ng tukulo stress sa ngay din na jo kaya ka siya na tamsang we should say. Arriva Actually, Christian declare Homam Baptist Church when Ashu in the Solaching Nalaka, issue Kashi Kapaya Matrini. Executive Secretary Reverend Dr. Daniel Kashuna, our Apam Chukunirino, Arriva Homam Baptist Church.
jubilee ne jubilee we bangai na itum ring phan ne akashi salam sa gwing rok sana jubilee ring pha mai no the salam sang rok lo ja akashi Jesus Christ he thot janwe prohone nashi sim kurwila itu kato ngawe thot jan leisare jiwi akwa jeba Jesus Christ ne angya itum kato ka nganang rum ga haine Christally shikasanga mijili the blessed hope so kamiya kachandi leipalunge gajingramli Reverend Samuel Lee in a kalaka masampanga ka apamji gajingram manimare in nimonge gajingramli ibravely masampanga ka iti ka zingram ne da makui marada lari ka gabiya kana hangai thaka ka zingram is a place itum verishi ka sakta leishi khabai magapi khabai mali khabai masung lagaina ring the crystally khawasang sak laga kharing ji ka jihana ka ya jingli itum ring the khalaine ayaji creation pangthem he begins and ends with Christ. Prawi pangthem he Christaling soda hopoke Christaling soda tangre. The Creator Kasakwaji is the beginning how Pokamiya lage and finisher of his creation. Ara same the college katangai na tangda same gi giji a kasa akhawaji lage. Ali idum face to face. Mai aina mai thanga sambangre. Mashoy lakla Jesus Christally na aina I shikasangaping face to face karajan gasa sambangre and the Father knows. Ito mo'y kasa kababri brajin na taye kataran wine kataran sambangre kala kajiji that triumphant jaga kayo yazimisho ji ana taye ana itumli raho kuira katang mobile Kristen na munghaura kating rao pingli saman kami Israel shangtra da kanili bichar sara mi abavana ijijawi accounts ring da lela ka sa ga haije mi abavana I chitang kamatha saye chitang chakashi saye chigatang chitang ji ina himatuye ina yari lihita the thane ina hita the kapikshay hawe kapikshay di ila matayong ko tangkul di kathara ka shok ya kathara ti ne ka tuhi ka khalat le ji ko kapikla ka tolop ka za lay sapa pa ka ji mashunay na magasa kapikshay katong jiwi account je varivrawi mangali mira mathada ringe masungda ringe kagusunga mirin ring haire gejiji iwi talent ji hita da sahaire gejiji display sare akon jina hita da vauda panglagai na vauda hange sauthat kahai yau nau ji pangshap kashang Tangkamay, yang
khaya ka te khamate kala masot sampang ngayi lak because he is the Lord of the history. Itu mi thot chan we akhawa bangshap jiva Jishu Christ mange amang itum khayuya prohojiwi khayili ngayin de lay Jishu hi thot chan we prohone. Amen. Aring thorva thaka Jishu Christ hi thot chan we akhavane prohone jakha do I have iwi uklong hili mission heart malay khala mission heart ka jo ka khalata ina sa ka ji karam lagaina I want to tell somebody Christ thojan we akhawa we maramli I pau hasok ta lela ili assign sa gaji khile hle idumi church gospel church pau ka ha hasok ka church sa ta lela shiba sa ta khlaya church sa ta lela is our church surviving church ring the khle church la sa ta lela is a church moving church Natulaga Mikatongali with Mangla Ninga Aina Natulaga what Sadalela, Chimaninga Mangatulagla Ningma Shoklaga Lagla Lakela is a church, living church. Idumi church Karinga church Sadalela Dr. Tusemna Patkai hi Christian na hopo kamine. Awosi sali reveal sahir sai. Awosi sana aju I rimpaya hongman we pastor tangdale yauno pin tangdale awi chikur chili khalene. Living proof. Awosi sali Verena jite hai rasaye Patkai Christian College jili sar jite tu sem mathai samane tu semli ramthing jili khui walaka awosi sana se asami de I kharjan sai se asa ku bai lako chu yong lo chu sim ngui huk ka na sa ga hai jam Kong we church building sa gai chi na mathai mala tisem mathai mane atam chili tisem graduate salaga chachai kha America walaga America we na hanung laga college sar jaina chumuke diba chili ho walaga sri sana maran gai apam chili ali thanwada college chili sakang sake is our church I to my church Pong Kamia church where we atui alamaksha church sadalela I to my church he taragaji where verana reveals sankamia pangshap sankamia malay tula yaron ngalaping Kanawa next generation hi natum na singre. Ito mo tangkul wi thotjan hi ari rasungda masung lakay na reveal sa kahay ari lakhang ruma mathay rangay. Just recently Kajijawi 125th year ka kasunga
jubilee jila ngatai da mayon ki chaire no problem kachita mayon sarano akhawi thotan jila Christian ne akhawi thotan jila Christian wine problem baba ine na ihi raman gathane khayau aje chipine khayau ne aring thor ina Jesu Christ we chanjam tuiji chiwi bang pa sok khang nga sa khangai ne lat lui da simli pa la ka thuk bai da ma chuk sai thot chan aka phai nga rungai Baptist we thot chan li William Carey Serampur Trayoda ashi kathumwi kharjan hi mamalai mane Kolkata li Joshua Marshman William Carey kala William Word ashi kathum hili Serampur Trayoda 1818 li ashi kathum na college University Lingkaji the oldest university in India currently continuous operation today. University katum le saye jiwithili katung ka university hi shoke khireli zangai Serampur University continuously in operation ringwad khalehi Serampur University hine jane tumai kadam na pingli Serampur University jili juwa jingli academic chui lage wang saklo tam saklo ji chui wang hang lage to train people in ministry in the growing India today. History ka peeping na growing India hili. Actually, to my church received theological education. Itum sambang dalay from this university. Scholastic sala kahay, mission oriented sala kahay, general studies la. Different subjects we atingli ashi mga wala kay nukuidalay. To every tribe, to every nation, and to every people, Christ, Jesus Christ he, University Jewi, Thotan Jewi, Prohone. And that is why it lingers. Jewi bangay he matila. Moving sadakalene, living ring the kalene, prohowi sokami mangaina. Now, the return of Christ, Jesus Christ is the climax. Climax you make up with the zenith point. Jesus Christ na ladra lui ro ke chi isi ka tonga hipahi paila ka na makuya sai Jesus Christ ladra lui re he thotanli climax ne jide hina chui make up ka ja point ne as Jesus the Lord of the history Jesus Christ hina thotanwi Prohone ke jili reveals hare. Jesus Christ hankara jili. Juatamli, every knee shall bow. Nana, ajava you will deny him. Ajava na makorum ngai mare. Ajava na nawi wajina sagmai de lere. Ajava na church makangai made lere shimli pam de kalebing. Ngalang zada kalebing. Business hakatebing. Today you are very busy to attend to the church.
meeting kagi ke ji nang lang za nai da kha one day nala changre be very sure much lag la nala changre every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Proho Jishu hi thotan hiwi proho lage to the glory of God. Vrowing take my day no, and then the end will come. Jili mirin wi bakatang ngaji na thay ning ray sukai. Yo, kareli I thay sasi je jong. Kareli ili isaba na ring ji thay sasi je jong. Dam ji thay sasi je jong. Don't tell a lie. Keep back a mug of big by mare. No, kanaga gabing na sharano make kraping na. Bible ji parano achui otsak jitang bicar sagi da kalaine. Makamasung otsak saiko reverend bicar sarada. Yam kokaina mag ham thada hamre. Bible liga pigo. Me na yao na tay da hayaw ray. Na yao group li changra me group li changra. Chiliba maitay kuki TBC TNBC mukhaili mre. Chitang jiba ka tonga group yao group ji yao li changra me group ji me shonga haure. After that, Zakashi Kamashung Makamashung evils and wicked and righteous group. Ji Kaisho Haura Mayfulung Li Horsangre Makamashung Apingji Laka Kamashung Apingli Saman Mira. Christ will clear Jishu Krista Amashana Iproho Ihi Hopokamia di Iko. Your entire life Nali Parata one way na. He rasunda inanali nganaura kamiko. He will clear his righteousness. He will justify his righteousness. Gee, Bible we recall Matthew 13 we 41 42 jilipa ka theura saman mira Matthew 16 we 27 jili changai righteous kamasung kangarong ping jili reward mira saman mira sit with Christ Jishu Christ ling asopam ra Jishu Matthew 19 we chipawas only Christ can disclose Jishu Christ mangna kamasung termire the purpose history thochan hiwi purpose hi hangmi kashapaji amange history closes history kalivatangra with Christ reigning as Lord history thochan hi Christian aunga sada prohone the declare salaka watangre Revelation chapter 1 with verse 4 5 19 Jishu Christian na umpam khong lipam re katang mawaila ana okutui kato ngajili mung haure Isaiah 13 we 11 jili Isaiah 13 we 11 jili I mapasok ngai lagla pasok ne apuk apagana magaphawi bang ina tanti mira
cha hangai sai wo he hangai sai ka pi sai kala ma khaya pingli khyon khamang wi wang khyaning khanganing lang so nelat mi haura sa ka she wi hiksor ka hai nem tang ka sakre cho I will punish the world for its evil. The wicked plans. Kamatha plan masala takasi plan saga taping. Makamusunga plan jimang saga taping. Yeah. Atumli, I will put an end to the pride of the arrogant. Lang the shopping ilake the ring the collecting jelly ina awil lang the soti name tang sakhaura he taught very he Nebuchadnezzar harsh lesson a sucker lesson me gahaya very ho kiwibangala jaga Nebuchadnezzar na awi murti sakwilaga ili khorum lo I maning la kipali kala I prohone I'm the Lord of the earth o katui hui akhawaji ine da lang solaga na murti sakwi laga his arrogance and pride awi langa soji sagasi ji arrogance ga chanhan magasim mili mine da magakhui chanhan makhung isi yau ga homa wiya chanhan makhung arrogance matsang mane minaba sampat hai da ki ga khui mane mi kai kana ba ya isi ojaba it just sapai lake jidale thoga there is no arrogance in it ka arrogance akaba I mahang siklajang office liwalo Ada pension samagi ke jiping ji nana malo ka nawi pension lama sama mure you have to buy your this is too much no nawi masun nawi samang kharan ji lara nana malo khu ya ka masam mure oda retire sa ga hai ping sang de le re atron thang chang retire sa la ga awe pesa ri ma khu sho thai le za de le lak Skimma kamiti lak makushoki ji rakwilo ji 20% mila ji very arrogant no church legacy ramnoping very shipping the sadakle ko some officers they call themselves Christians very shine ka thala la phaisa cha ga thaya meeting leide le atumli ring khang room ne Don't worry. Shim dolan sa laga ringre itum ngarai chai na crystally sampang re ram sa pingli ngasopam da awi pangshap leye da langgaso hair like eagle jaga eagle we ito sa laga pai ta jong his hili bird nails and bird claws chilling a soda ring room holo the very ran ali tanti mihawe ki wangla jaga 7 years animal like state ko za la ka mi ku mo we za ji ma za sakla Tanti mihawa until he confessed. Ana ning mga tayrang laka anything da. Ali Tanti mihawa. He humbled himself before the Lord. Juitili ya imay sinapong away. Proho Krista ji iwi proho ne da. Varivara na maning la katay malay palumanay ka jiji paniungasak. Another
hero Bible li another hero aka leide khaleti khipa khala jaga Belshazzar aunga ana kathara tenkot ji magathara zam mangda pro wi kathara shimwe na khui ka shoka kathara tenkot ji aina zam khamang tharan pakoli ragapiye la la sating de le mi ka tong la ji sa thai ka khalati ka changkhat ve ithum le ka hang ne pakoli ragapi ngalang da ji wi ka khalat ngalang da ki pa ka khalat ma thai sa mane Mathai samane kha tuijin ne khangla jaga aringya nawi ungram kubhaire Persian kala Babylon wi pangli misang haire He was killed ana sakam khawju wi bangaina Kathara tenkoti itungwi uklungho. This is the temple of God. But if Rawi pum khawai ngayin khawai uklungho ising rabare shipping. Aju jubilee hili thar khuyau say. Let us clear this. Let Jesus in. Let Satan out. Tui kahai mirinli no we thought janli Christian mazang la ring rasa ka. Handwriting di magabi rang laka. Arihon wa handwriting hi hospital li ba yang lo. There are so many handwritings. Na cancer ka zahire. Handwriting on the wall. Yes. Ji pakoli ka kapine. Cancer stage ka thumli ba haire. Kamatia naisang haire. That means ji ba haire kabo it is incurable. Marai ising ra. Ok mau pe ngai klen na ra pe. Kasang ka mau pe ngai kle. Mi ko mau pe sa hi delicate sa la ko. Cham khor aria rai mang la ka shai la ka. No. Maring alo. Kamatha ka sha ga za la ka. No we very rawi think ko thi mam khau sa ka lo. This is the living, dwelling place of God, Christ. Jesus Christ li pum ngasak laka lai di tamlo. Jitha ka, I think. Namathilak mare. Sangga ok pe re. Cancer we are konti na we mirin di masam re. Mangana ngai mare. Professor John Murray anakaham. To be like God, in one sense, is the greatest piety, but to be like God, in another sense, is the greatest sin. TJ, and wickedness anybody can commit today. Rivra thak ngai ayo if rivra sang thada sangai ji if la jam na mati mare sayang lo mati lag ma chipina li ning hakang sakti mati mare thai ji sayang lo na bare thau re ga jinda chaina awi ning li hai ka changai de hi sai lo ga I bare thangai ga ji to be like God bare thangai ji ne kha Professor John Murray Witwijili, it is the greatest sin. Hak khangai, langso khangai, chui khangai, imange de kapaningi, the greatest sin. Hak me chui kiji, Murray ne da anakahangji. Anybody can commit. Malay haida. Kai khana sinalupali sangme de khuisa pasine. And therefore,
desire to be like God in a prideful way. Lang sa ningai aina ivare thangai ka chipingji. It will let them die spiritually today. Atumli mangla aina chinga sakhaura ran from the presence of God. Very we presence you in yam kahai yam so kahai kathane, filled with shame and guilt. Aji kaya kamala sambang rako. Look ya the ningai kamaji mirin chupta lay rako. Krista magazanga mirin. What about Tower of Babel? What about Tower of Tangkul Baptist churches? Ngarai chai de. Tangkul Baptist Church with towers haka kawai. Structural issue alungli. Ngamar de kale. I zeng sabashine, na zeng sabashine. Let us pray. Idum say God will turn Tangkul Baptist. First converts we ain't a hopok laga, diverting our preaching and missiology today. Actually, to my missiology lang teki jita thai badal liko. I'm very sorry. Ukhanang same Bible ji sing laka. Itumli hamper sang sakta kale. Structural issue later kale. Red-handed. Achu siya kasaping na tumli tanti mirada. Surely you will be punished. Kathanaping na tumli tanti mirako kajiji. This is hampering itumwi mission work here. For the last 10 years itingum thara, I tried my best. Isyasaye, charlataye, matuhere, ka iwe akon hi masok lak mane. Icharita laga tangaure, ajukum na kanawa ngasara, tingumava, varena mayakami. Atamji I kuyaure. A friend nasot now akana. Someone who knows about you. Nawi maramli nasot no kajigatana thay laka. Nay kapamine kamashungamine kagashungamine kamashung kamatuyamine nahi kapasak ngai mine the kathay paji apai khatna I makamashungamine kaji thay thailala laisi chingashap still loves you nali laisi chingashap aji Jesus Christ man. So far I know you thay kuili aya atuantang wathai kahai thiliba thai ngaro kahai thiliba shit ka sang la wat ngaro khao chan la mang chek pai ma thuk mai dam chuklo raman ka chi he maybe ihi raman nga sa kahai la ka jine maybe nal raman sai pai yang si ping na khut lai je raman sa da khard kale nganau chao ai na thau tun nai na khard kale ma arong chui maragli rai san la ka sia lam sang sangai ka hak lam ha sang sangai raman jina tangkaji da hai neu la ka hap kuno da le na ki pakala ka ji thai thai la ka le si jing ka shabi Jishu mange a ka chang nga so no amange. What a friend we have in Jesus. Chui mang siya ka sane. A true Christian is she or he without discrimination. Awili discrimination means
cái gì cái chơi gì à thì chúng ta ít xí sang này ít xí sim khur này ít xí uya thế à san này cái chui feeling mà lấy là very xia cái san là có yeah I should be in a bridge sa cái gì này thong sa cái gì này iwi mangai na masjid na sa cái gì này sang hi cái đó cái gì ina maram sa da mà cái vậy ina alungli adhesive puncture adhesive jaga nap cái phải chăng thing chơi rồi hòn và thing cái tên nào chứ nap san là cái adhesive chứ đấy nap khui cái phải à na chỉ sao gì cái gì à itung cái tông à chỉ cái thau quality lấy gì cái gì à ý sang mà cái mà rồi ông à mang mà rồi sang mà cái mà rồi breaker mà cái lắc mà rồi breaker cái mà ram cái tay mà lấy lùi mà này thì giờ chưa cả mà mang số ngay mà này breaker là cái lấy cái gì vắt cái hai vị vang này cháu luôn cái là breaker chui vang ấy là cái mà này khó What mistake have you committed? Kecipaja macam ngaji. Kiwi bangai ni ini Malaysia tu. Kiwi bangai ni ini macam tu. Jisu mak kerja wi bangla. Ini mapiau mengarok tu lah. Anak mapiau milah ini piau milah tu lah. Ibrevli ini Malaysia lagi. Awi koyon je le ini piau milah ka ini Malaysia cengre. Awi koyon je ini ma piau milah tengah na. Ini memesit lima re. Lagi saya aja helira zenggai tum saikor Galatians chapter 6 verse 7-8 li. Kalata macipat lo. Tuji very clear. Verili mengesan sapai mana. Clear masam lah je. Kau kalau je memasung lah. Kalau tak macipat lo. Sangkor mang lo kau cipat leli. Memasung mana je thai lo kau nama tu satu leli. Minna mapau hasok satu leli. Leisaka. Don't insult yourselves. Nak kalau tak macipat lo. Very rarely mengesan sapai mana. Whatever a man sows, nana yausang kahaji, nana hat pempemre. Mirini kongra tuyon thai. Matisok kahaji latung eh. It comes back. It goes back. Ikoji ili raluye. So ketanda ping, ketema ping na. Mirini kongra tuyon thai. Ikoji. Oh. Nana matisok kahaji. The raluye. It'll bounce back to you. Mitiran odana nagasaji. It will return to your son, to your grandchildren. Shokai, kangaronga mi. Hiranga inga nisaya ara roraire. Ina tuiga taili, samis na mahangla. Ina tuiga taili na tangda. Miwi kangaronga miwi nao ngarabing. Miwi zatma poza mane. Sure. Takap ma kangaronga bingba. Miwi zat poza re. Opposite. Ara azawa shungda. Where we saw committee samangda matai sangai jine. Ka where lima ka thai ashim kurji chui saye ne maman haure jine. It is not a mistake. Kangui mani mane. Kalatawi ningajang atishuda lingsanga ka kesui hat kuira. Manglawi lungli lingsanga ka magashiman mirin hat kuira. Your testimony. Nawi testimony hi nawi thotchan ne. Jaina nawi thotchan ji Christa majang saka
G meaningless. Kakalat Malay Mane. Your church Tochan. Church with Tochan. Church of a mission. Mission Makalaya church of a Katine. Itum Vareli Tehai the Tangaji the Hili Masod mi Bamda Rivrana Nia Undalela. A river lag assigned the Kipaka Kakalat Manganalaka. Meeting a Kai Makaka Mapamane the Kakamatamla. Joey meeting Makakaping now. Shimli Bam Laga meeting Kalala Anaka Changtimum. Ilibas is Sangaka. Each church Kalala Kamasung to Kamasung what Masalaka. Taka church Kakahi Mashungla. Hina Mashumela, Bitter Sada Kalimaningla. Joey Bangani to me now Yam the Kalimaningla. Joey Bangani Varishi to the Varishika Tunga Kashanga Himaningla. Christ-centered life ringlo. Jishu Christ na kamunga mirin ti ringlo. Jina nawi mirin wi thotan sara. How long? Na kerengka verewi mengawe na tumba verkler jijang. Ilila hang juko. It speaks to me a lot. Ina hiba man laka vrivra. Ina executive secretary kasada. I don't walk the talk. I don't talk the walk. In a tamji take a higher, they should immering that away. I'm drifting away from the truth. Kasankare, Rivra. Eagle at the Ingachina Gajo. How so take it to he? Ninkarik like in hunger so go. Tamji take a higher, they should a karing. Aka. Chilikiwado. Walk the talk. Talk the walk, the gun, none a karinga. This is very suck. Very suck. Jaga suck. Kajiho. Chefji tiga. Teo ka manat tine. Chefji tiga. Tinga na ida kamti thai jang. Ka katangkat. This is very, very, very difficult to explain. Now rabina. Abava kaning amuda kaleji now rapina kasai ka yang laga isawa masunge isawa masunge thai jinda. They know. Taka may na achi ito may church. Jubilee mo yon ngarok tale. Golden Jubilee ba makansa rin. Ngarumpong 64 ka jimane. Hilira ka pumji varesi sal ka raga pumsare. Magapiklat lang siya. Hiba ko church hawga po we Jubilee kamayon ne. Ka ito mo ya abong ra hilira kapam pioneer pindi they were Christians earlier. Here cosmopolitan city ne. Ko ka chung ka ngarum laga ra kapam ne. Ito mo identity ba Krista wili kalaya. Identity ay na karing ne. Legacia Aja ragati takale manglaping psychorally he chishatauga. No we thotan, church we thotan, sinalupa we kakahao, langaso we mirin, katong aji. Kay tuing a sakaulo. Shang lakay na ring lo. Jam lakay na maring alo. Itum kipaka macam mana? China nahi missionary ka salo. He iwi message ne ring thor. Jubilee sign laka church we mission strategy malaya ka mangla hui hui ka bai kamong mashomi ka the church is death. Kati church ngasai pa ye. Nala kati missionary ngasai pa. Students, you can be a missionary in your school. Nahi missionary ka sapaye. Catholic school itam laga Catholic sauru ka jimaning la. Word tam ji kamasunga word tam ji tam kui laga ka kasunga achai ka thaya mushun na kui ka thaya. O ka tiwi maram li ka tonga thai ka shapa misalo jinda. Taka lai tam aga thiam ka wai tam radala. Church li Jubilee sa ka wara Jubilee wi mission strategy lay palong radala. Kiwi bangkala jaga church we thotan here, Christa we, Christa he pro ne kichi we thotan ne.
chui wang ngai na aring thora jang gaya missionary parents, missionary teachers, missionary contractors, missionary farmers, lui khama ping na walaga pauma hasokrer mare kana we lupa akhamang la church li ina pau wada ma wa hasokrer la I we lupa thara hiaina lupa phanga hiaina kachigita missionary akwe char midwife no the bring church li rajikat lo nana ji sakami we amanji samanji nana sampangke jine ran somi rano itum missionary zil ji leilaga Christopher ngakai ka high church mani mane ngakai ka high uklung mani mane sang ka kaili ina nga paisa ka ibo mang pai lak mara nga lam sangai na ri hon po sai bai energy es we wangai na nga sa ka ngai chung khale ma sangai lo now na libre ran na pangshap mi da vareli ka thayamina chairman aunga sa ka ram nga leji rar sangre rai sangre kristali ka thayamina leadership ku ya ka ring phare chingri ga sam bangre idum psychology ran na somi da Jesu kristali shit ka sanga mi avu salaga shimhanung sai ran na somi rano man Ying sharing Thai as a way not in the Executive Secretary Reverend Dr. Daniel Kashunari. Ntala kaina Christiana Tochan Hewe Rohone Manglawa Taji Yosangare Itumna Jansan Sadang Sono Shimnik Vajitrande Sono Shimni Zangage the Zanglo the common Mushomi Laka Katazang Razanglo Zangojilla Jana Itumna the rally come on Mushomi Katum Uklung Kata Christian at Zantong Jana Itumna Uklung Kamong Sholaka Project Crystal Hawk Sanga in the show as an Hopok Sase Ni sharing Manglawa Tayos and Kaiji and Lake to Pomiyok Sanga Tang Salak Reddish Sangi Ojalilla Awe Nirin legal ministry ran a sockening Sarno. Arva Mok of Chow on the car, Vote of Tansy, Chutli with Chairman Apam Chondra Lakarak in Yorno. Chairman maning mane ha ana tau kang ning lo had in ang ning ri sine tui ba na hang re our word of thanks mi hi sini yeah ot the thanks mi hi sini and itom jubilee planning committee na mat that ka ba ya tau khale hawe kang tai ram ka to jubilee ha tau le mi sargi ni sambang sargi ni ba chi asam ma itom tai hangan e maramoi local church we kala yola ka sipa khale chen sipa ji tong ma hin bai ma thum kai ni kamang thum go bai khale how the hi yar really those thing I the le ido me monolith adin kam memorial stone da ang thor ha ren itum tam kulya khap li sang hai re ra kukira sipu maram le hili hak me sum khale ka itum la record sak rai se da tata sun kai ki pan mi le ga sipa hi 상자 생각이 하네 이 Mrs. Joelita Zajo, wife of late from Kahau Zajo, Tamahali Church way. It headman is he Tarman election and said how the Aung San Sane, former headman Sane, I will pray when Anna Jupili, who along here Ashim Shunde, by name the money. Lakani tam khai so ka khai na ka isang sir sang ka so lage lo hi je na hi sa khamia to ne cha khamia Mrs. Soita ko me le hon na kan so a cha si thengai ki sin so rimsli de sa na ra pension sa la ka cha tele amakam la amasa maka kha sin naw akan ka khumil so
ตั้งมาสั่งสักสิไอ้เฮ้แล้วสิกระทับมาสั่งกับไปฟังไอ้หนักเตียนมากสั่งกับมากางไปก็ได้เลยโอเคชินเอาละคนกาตะเลเดี๋ยวนะนี่ชิลักให้ได้แต่เนี่ยเสียมาละคำนี้แล้วร้านชมมีละคนเฮ้อีทำไมจูบิลีคอมมิตี้เวเชอร์แมนชาร์ลส์จาโจอันนั้นโอ้เงี้ยร้านต่างสังทันเลยก็สัตว์สาวเด้อไอ้อาศัยว่าจะเทคไงเจ้าเนี่ยคนนึกว่าฮีบักก้าสิบห้าเมตรอินนี่อินหลังตะเคียนละไม่ริมพาไม่ได้เช่นยังอะไรซะตะเคียนโรกี้สินี่เชลโคตรคอมมิตี้ก็ต้องริมอีกสินี่อันนี้ต้องเซ็นเป็นใครก็อันนี้สิเท่มันเฮ้ที่ทำน่ะจุบิลิมวิวันดักเลยเฮ้ที่ทำรำมาจัดอ่ะน่ะจุบิลิมวิวันได้เช่นน่ะฮาร์มีเรย์ดักก็มันก็อินหัวอาสกอินหัวอาสกจะต้องหกทรุมีก็เฮ้น่ะอาจุบิลิมหันใช่สั่งละก็มาวิวันดักเลยนี่ว่าก็พอแล้วนี่จุบิลิมวิวันได้สิหกอาก็สิกัดกี่แล้วหกสิกัดก็ให้มีทรุเลยตัวเดียเช่นน่ะฮิลิก็ต้องขากัสเนี่ยกัลักษณ์เนี่ยมาทำทางการเราจะเอาอามินพัฒนาเกซาลซาโจเดนกตุยช่างซาโจช่างไรซาโจอะไรจะรสิงชับมาทอดมีซิมิกตุยชีเช่นการริงลาซิมิกการรู้จักฮิลิอามุลีละคัดให้สิอันนั้นอาศัยสิเทคไงเนี่ยวะอันนั้นกูไปเลยแต่มันสมเลยมาเลยจุบิลีเฮียแต่ละเรื่องละพงกับคำแต่อะไรสารพัฒนาดีละคำแต่เนี่ยพัฒนาร้านสารให้เจ้าหน้าที่กาลุหกขมีบินสิเรื่องนั้นทอดมีอันนั้นหกอากุมีเตลมังทุ่มโน่กาลุกตุยช่างจ้าโจช่างไรจ้าโจลาจารสิงชับน่ะการริงละกาลุคิดคำนี้เนี่ยก็ถ้าอาจจะทิ้งให้ตัวก็สั้นว่าชิมคนมีกาลุห่างตัวเลยสินั่นแหละอะไรมาชิมคนเลี้ยวฟ้าจิขั้นสุดเลยทุกขั้นนี้ว่าช่วยว่าไม่ละเราจะรู้สิ่งชับกระเทียนเนี่ยคริ่งฟ้าจิช่างไรซาโจชิวละงั้นโจนี่เราบ้ากระเทียนเนี่ยคริ่งมันเนี่ยอาจจะดึงสิ่งต่างเลยเนี่ยอาชีพชิมครั้งกันหรอแล้วต้องงานเฮาสิอาตมาสั่งไม่รู้เจ้าใครร่างเจ้านี่สิไหนว่าแต่เอาไว้พิโลที่ข้างไหนเลยข้างไหนอาทุ่มดิ่งไว้บ้างไหมนะอายานหกชาชัยอารุยหกชาชัยเลยจิ้นชงไม่ใช่ดีเลยเฉลี่ยอักเลยไปเลยโมโนลิทีตัวนักคุ้งละกันชิชิมคนละแต่สรุปคุยกันฟาวเดชั่นต้องสังกัดเลยต้องมีชิมคนอักสามีทะเลที่อาชีพชิมคนเลยละอาศัยที่ทิ้งไงอะไรแมทธิวหงโยเอาชิมคนสักกี่มิเนี่ยมีอักก็มีรู้จักอาชีพชิมคนละกันแมทธิวหงโยชิมเนี่ยพัดก็มีคนรู้จักจุดที่นี่ที่ฮักว่ามันจะเลยละค่ะอีทุ่มไอ้จุดที่อาตมาเราเดรีดเลยก็สัสอยู่สกรีนนี่ข้าสัมให้ท่าอีทุ่มเลยอีทุ่มฟังกันได้ละกันเนี่ยวัชกรรมรวมมาศิลากงเฮมิสซิสศิลากงเฮADC member former ADC member อีทุ่มหนึ่งได้ละนักเรียนเนี่ยเจ้าน่ะอันกี่กะจิพุ่นคงเจ้าเนี่ยเช้าเนี่ยเฮ้ member
또 파운데이션 차근히 또 시야리 시라위 해가 지타 아우 나이랑 패션 그럴래 아크릴라 같이 푼 하루죠 해 시라슈에 아쿠투이 시 나오마라사 또 나오니 사고 그래니 시야리다 항밀로 같이 푼 밀 이 통에 아코이게 사운드 시스템 게 아코이게 자싱 알레 마팜 데레 lep컷 게라 못단 게야 수인노에 아니 아무도 lep컷 비요 에크라고 쿠토나 아니 당 담자닝에 난게 마룹도 좀 땅비미요 야무아레 모이 사운드 시스템 기타잖아 마파노 콘 마이리브네 제나 이통에 video corporate sada le videographer he ramai mine 제나 ngson naga thumna sakla ga ne da corporate sami da khlaya rai khan chajo awi tim bing chi kya le tile na sik kya hoto grapher mati chi na sya kan nai la ga na khasa sami holu chon nan re ashi khan na khara ngana me melo 니시헤레 아주 해 아톰 비디오 코브레 사무만 거 라이브 호미다 클레네 아람아요 웅라칼라 아롬 펑바프티스 다이먼 주빌리 다 유튜브 쿠칼슬리 유튜브 비스 sarsaga to na le khadia milo live shodle illa kisadakle nisyahire atum pingwa na hida ringa pa ne ka tong he wat salala atam hisi musol longpong de mili pure e song ara hi aina kam sangsare what of tense oja isi chairman han kera ku na Krista Winmindi Kyashi Mila Kaya Aju Daman Jubilee Preacher Sami Clear Reverend Dr. Daniel Kushung Executive Secretary SNBA Kala Lemiyat Kala Tiapo Kala Rehab Center Wana Radically Pastors Being Deacon Being Kala Women Kala Christian Youth Society Githana Being Lamida Homan Baptist Church when Pastor Kalakwari Daritan Tanlaka radically acquire member being Jililamida Iwi Leshilakaya Kalangarumpu Baptist Church we Leshilakaya Church Yolapin Natum Sai Korule Ngarumpung Rasum Laka Tingum Hantru Kashum Hare Rirana Tara Milka Tingum Hantru Kashum Hare Ringa Pa Nikre Hile Siasang Rungaida Gaho Tarang Natumik Kasakachumkale Sala Sai Korajin Notailaka Razan Kamiva Rumpum Baptist Church with Matunsada Kalangarumpum Baptist Church Damin Committee Sai Kori Matunsada Natum Sai Koruli Rimpaye Nishi Kichi Hanshok Ngaine Rirana Natum So Miruno Kamatayava in the Hankangaiva that the Katada Hangla Yari Muchun Alapaika Iwi in the Hankangaya Kale Narumpungwe Diamond Jubilee Committee House Nagapanglaka Ili Convener Samilo Chairman Samilo Joda 2022 Business League Panglaka it's in charge Kuli Zankayan Tarang Jubilee we funded the park Milisami China we le Shilakaya Pasali Nashanlaka Dekan Zang Jubilee Committee Zanlaka it's joint sitting Pamlaka he could have the Sasigala Zinkuma Kamare Laga Jubilee funded the park Limne the issue Shanlaka is in a budget change 11 lakhs
75,000 budget action the 2022 ikum pay gzibli house li approve wang khangka laka house ne approve sami khai church general kala church asini khle society spin kala shimla kachina hi thada kha chika ngrol ka jubilee myong khwa sa se da jiho ka kaji house ne approve sami da cha chu da osa khrai li ki kha ka pan male lam ka changka wa achui tension sala khaya atam rai khon na kini ka mu ba pai free mu sa pai atam kala jingye na mum tham da I personal I lui pari khini bai tem son li pariaka iran li pariaka ma tin akh mu khini ma mu shotel ya khati sau ka sau ka timuro la tu tal I ni de chiga khang jim le ne na da job asaye yang kre li jang achukum ne hi mana saigi ji da ina job asaye ka thal uni le khang jim le lam ne hi ki thawe atam hi le han de kle church general kle church atin le kle ya department bi kle shimla ka chibna house na approve sami haya Diamond Jubilee Committee, kla church board of deacon ta khai budget shem khai je ki kha hap le la impal line responsibility achu hiya ka mohoda kham yon sang bhane ke changka rale ke chipaji hang khangai ne chana ngachon de khliya shimla pi kla church general kla sub Atingli ledi kaliya Women Society, Christian Youth Society, kala shima sai korle, rana la somi lagre kecu shiksang leye, kala ke jangka iwi shona hangka, rivale lake kece acu Christianly ke theya ke to ngali tada iwi personal sadla poncho ngaine ituma beri government employees sadla da hita beri shiu ke tible mutsang lam ya, ka acu ine chairman ak salga Jinguma ka tang khai wa sa khrai le ke changka rani so mi ye ki ba ji sang kui kana wa sa da achu ita da sa khrai le Christian Youth Society narumpung wi Christian Youth Society matalana response hami le dekhle ngashan ma tha dekhle ke tong ye my finance wa ishi committee na saye ka thal nga shung ya ma pongkula wa sami jiwan Christian Youth Society le traka ni shi kala matala ni itum ya ka ni pa function hili khayen ka cham sam la kitchen ni jo lak aina nga shung ya ma le la sa sami ta tham ham mi dekhle sai ko ri le ni shi ka chang ka te rana ni tum li le so mi runo ka chi pa ji hang khang ai ne itumna higta ke chip hile kala higta we line li matsam simda I khang san ku chung khale sala church member sai korunga ka tomil ka moho lak ina iram ka church ka tiano wangwa moho lak ina Diamond Jubilee myong kwere na tum sai korule ni sie kala itumli ka sa ka ba rally masot mindale he hang ge I what of tensi ngchang we islagar ning shere asu than ne ini shongan la ya ka ring ka pa chingkum han thu ka wa ni kre cha khan li hi thada than khanis sang ka phong gang chung khan si thang sangai kala asu we thor aya wa no thok ta asu ma thora shung da program sha ro khuni ka haya na tu ni no kala pa do ta me sa sa me kala ji ma mung le ba ni ma sot ni re da ma sola ai na sa me ka haya kala phai cha chung khai thada choreography sa me ka sai kor le rawi no khwa ta sok ni ta shung ni no ji hang sangai le ye ari thun ko ko da nai ngai tra chau se
khangachang lali nasot khamilali 564 yazawe Homan Baptist Church we kharna than ka sami rino kalaka benediction prayer le Reverend ST Mahapang Pastor Chatom Baptist Church and Samira and it sai ko na kha ka shen ng ning kala kala hin sot ning rum sai Sase Rohona Marumpung Baptist Church Somka Kami Bibang Ningshida Masot Midale Nawi Hikami Lungli Oktui Kwai Nana Hokwida Singum Hangtaru Kashunda Nganaura Kami Laikaya Mirin Oktwiranga Saklaga Shimkur Nipu Gala Church members I Corona Mirin Hi Shankwilaga Vadavara Nana Kamiya Mirin Navi Hui Kami Vilungli Leishi Kami Galarana Kawat Malela So Kami Mirinchi Itum Riginda Tochan Hi
อีทุมีมันนิ่งมันเองกระบรานะวิทดจันเนี่ยดะพันนิ่งแล้วก็ที่กระทาDiamond Jubilee ขมายนสัมกับพังฮีก็จังคัดนวิมิงเตะมาเตงสักมิโลก็จะฮีอีทุมีเสียหากษานีเพราะว่านะทอจันวิอัควานีก็จะวิตุยกุยลีอายังยาชงไว้นะฮะพวกเราก็อาริงทอร์ราชงก็นวิราวลีนั่นน่ะชิจินละก็อาปงขจุงข้าไอ้น่ะไอ้ถุมลีตำก็คุยมาจุกก็คุยสัมพังสักก็ให้ลีบังนิ่งชีให้เด็กงั้นเลยก็ตุ้มมาปั๊มลีตาก็สังอ่ะอาทากระทางสาลก็อาเทยทุมราหังทรุชาขคำมาเทียอารมณ์สาเรนDiamond Jubilee ขมายนฮิเวนทวีเดอร์ชิมคูนิฟูกจิบูวิมิรินเพราะหนังยินขังไงยาชิมคูมาสาวเรนมีลีมาโบซาลาข้ามีลีมิซากเทียมิซากชับบะชิมคูวิมิรินเชิร์ชวิมังลารินมาสาเรนเดสยากษานีมังลาไรก็สัง maturity ขเลยอะมิรินนัสอาลกะมังลาพักคุยลีกะกะฮาวะ church มิรินนัสอาลกะนวิเลกิชีจีปุยตาเรโนนวิจิงรีกะไฮชกขวายอปัมนัสังนัสักมิโลเพราะวิมิงนักลีติกมาเตนัสาจิงเรโนอาระอปัมหิเวนิทุมิจิงเรียนิจิโฮมิโลจิชูวิมิงเรนกับเรโนอาเมนก็ยังก็ชกที่ทรานส์ลิจิchurches on the rather clear church wise kala women passion abu bakuni runo kala ngarum function la ka chizun la abu bakuni serno ka shokที่ทรานส์ชกที่นี่ให้เน็ตเลย